surat Pesalan ke-7 ayat 5 pasaha madalam muda jaroba jala haposi ibana asa ibana pature saluhuna kamang di membukai ulot dari bagasal ulot hatama nama masuk-masuk di mobil yang memang selai orang lebih di tarutung tong koordinasi kami do faditata tu hatama nama masuk-masuk atau matang yang maita Ali Tuhan di bata nama habang sa di bawah gijang uji jalo pasangan pahami maho mulai jauh puluh pihak kapatikian lumubi tidak perlu bakir nami kami Tuhan saya ho Tuhan nama bubu nasihat kuiba bubu lang amalan laho macaro na pinamasak alipos maruhanan kung nasa kapito tina lumubi ulong nami sa daryon sa mature o batulong merkam siya na mamuka sa rodi na manujung kupasat hali matubong asiroham sa palanong lihaholong iho keluarga sa iulang halang asewa di bagasa Kristus Tuhan kami sa jalo matanyang kami amin uri ejepiro tepo khatam tehe sekitar jam apa manu matu hatta matuma akakilga uti makoras malina jadi bulahan nama subuton dia pada partikion Gok mau date si pasaton namin ko kadamang. Gok na inang di sini ala mamuka. Ulaw tadi pala partikian noon, markitihon tangyang mo. Tu di bata, ang git masaluho na, madsako na matkali bata. Di patiyor masaluho na aris lo si buluson nami. Dinalaw mamuka para datan sa ito na partikion. Sa hato naman ni kopi, sugod niya rin diri manugod. Dinalaw ko buwanon namin mangin dinangon. Hugo na basugi, laos watonong tika ng pasatok kinani. Umbanay di lamang doon hinang Omah buwa-buwa namin tuhamu disikom ni ulaon sa daryon usahok kami di jam 5 buat hari las jam 5 yan non pukas tayo matuhamu partikian dinalaho manggoki siyan Korea so ngonima hata si Maulate siya kami nawawakili po na hasuton Maulate godang maaga kadamang doon ng sulugutima alana omah nuangin acara para datang dito nga si Bagading Tua ima dinalaho pasakatong mu tuyanak kon nami do parumen nami nong bostang nang ditungan ibagas nami tujuh kami ma saluhuna tulang nami si pamupus ni damangon rajai si majuta mangihu mamuse tu si madua nami rajai nenggulan siregar rap doho daw kung nami tulang naroho ni day nangon rajai tapun na bulon sa hali masuk mahamu raja nami budo ke kita saluhuna di jabu jonjong maulati ma ito nunga marlulu hami dison ala martulang ibotom doho akka ibotom dison na uzwi tikisorak ko nunga be di pasa nasi daw punggo bapa lapimmu songot tadalas ni roha dinasorak ko hupor tibion jadi saunari nunga majau tuhani diho Roma hami muse pasahaton ulus saput songon ulus parpudi si buah nomu tiap manian ulus saputon masa manapu panggabeon persauliam maot tu saluhutna berenami pinok parmon as jadi las maroham orang pecinta nomu tambah nambutna roda habi ibotong lahulam lau pasatun ulos saput ma to ulos parsirang tuhon itu pun nadinggan sudia kapiporan sudia kapoparan muda itu dah kematian adalah rencana Tuhan bukan rencana kita kalau kita mau hidup kalau bisa lebih lama lagi tapi Tuhan berkehendak lain semua itu rencananya buat laiku harus tegar lain gudang dope kami reku nanti semua lima juta atas ya nau udah nggak sama Pasatu
putih ulas persidangan nasihat tulangi bakemi napeak ditoma jabui jamuna pinu kami Baiklah nami ma tutup batang tutup boto namion asa marhite tutup batangon tutup ma na hasit siap pamatang ni boto nami bukama akka parsaulion las ni roha nang tuamu saluhut na berenami jadi ope Raja Nabi Aja sikop saluhut na Raja Nabi Dinalau pasahatun ni Tulak sitamukus maraja Nabi Siliga-liga itu terdahang murah di Simanjuta Imana marhuar Tohonan nabulun Nang ape di pasahat di bata Tuhelamu ibe berina sida Anak Nabi dah berpatikianon Martat semua dulu nanti tahun ni rajai Jumulu sikop senbulumu Raja Nabi Tahajul mama Yanakon Nabi sarma berita nalbu jujumon nama luar tujungi ya sikop ngai salubunna ada orang soho pasida kami tutup na Raja Nabi sahak madi rajai magi simajuta gokida mangma ada tu era beberapa kami mau pulang muna rajai simajuta narusia tarutu suatu dua buih nami si tahun nabi namasani Tuhan apalah ditikir sebetulnya bolulonon pembulun naborat di kita jolma alai ala adik nuputta do namadda dan apalah ditikir nak kala pinukah nuputta do kotong do ulah wanita alani hai berdulu madok melati tutuhan do pas doha miro ulang muna siat tarutung pas samu saluhut na keluarga lu mobil nami boto nami berapa tami apalah tikyo marhitei malaiku isok kami tulang tokin naik pasatom nami mo sonai ro niang kabut na berjului lulus tujuh mo patadahon laiku na untuk tataring ma apalah ditikyon alam nga berjulo burhat iboto nami on burhat manalikon na nalungdon eta kasubaret kami disalip nai tongdo nai ninarisi dakup robe majoroha di rohani Tuhan namar sakap do hitaleku anggona patubang seluhutna Tuhan tanah merturi bataru. Kalau itu soni pemain parpor hak ni boto nami. Sisa dalung dohita pada ditikyon. Hati malai pasaton nami mau daru dukot tuang muna. Alai hatana do daru. Alai anggo pakorhonna anggit ma manujungi naring gandauli maun dibudian ni boto nami nang bostang pada ditikyon. Ido bita-bita nami tulang muna marga simajuta anggil manian marhitio tujung na dukon yang ma saluhuna Roma akapasu-pasu nolina denggan si pasaton itulah Tuhan marhite-hite
nang jumolo idon iboto namion sengkit ma berberita na uli na dinggan ma saluhut na kapinaw parmuna bere nami bawa do bere nai buru-buru tibunian di basa-basa tuan akas lasti roha merdaka abarana sida to kati kinai ro so dari tikyo Jadi Sony mah lekku dah, so kata kilo lekku, do aku sujungon, alai pak korhon nama, dari manujungnya kabar solian mau tuak kati kinang roh, di sude pinok parmuna, saya mah ibotokon, naga bisi kepekumur saya si kajamur lah kita saluhun nalumowi akka hamulaiku, lapature-ture berekku sude, nanti nedap koni iboton nami, horas mah hamu saluhun na, horas mah like what is that? Pasma. Jadi puji-pujian dia mata nomor 2 dibaca dia kasaluhun nak nangpe roa kana masa di partikianon di pinok pernido pungi yang kiduli nabi masih tahun na do tonggo tamahola teon buhi tamarai pason pado bakke dohot mengaruhuti dalam ibadat na parjuno si dohono nabi tutulang nabi do pungi raja si majuta iba si pabungkus ni anak kon namion ginaro hamu mahiu pamatang ni anak ibeberemon rodo hamu ringkas do mata putok kami di para patikino terlumugi maraja nabi di patakot-takot di mata ni arion dinamahiu pamatang terlumugi nuagit pertudia imana mahaguan di bana nuagit taringo parsudu ulun na iba iburumu dengan aku sapanganan na dengan aku dengan nanwangi di tanah obat gudang-gudang kon nak kino pernah pindah di bata aku nitang yang muraja nabi tosma dihilala raja nabi dia pala persikiano dina lo alai naga bipir matahak nanwangi tung patio kamu imaulus na parkudi wangi na manggohi bilang-bilang di nong sida burmu siya tonga-tonga di bagas rumah tangga nasida di buari may tujung tulang nabi madujungi na uli may manujungi na dingga besal ho na ikapu dia di boromo mariti mah na sosirako tapos sirapan itu tubuh-tubuh mah dia anak guru di nomor rumah tangga ima anggo kita nabi turajai do pung nabi tulang raja si majuta dapotan pagapagana nanoma sino rakapa-apaanan gabi na niula dapo na jalakan jupang na niluan sa luna di pinopan dito timo tekan rado do pung nabi tulang naruho ni nango rajai tapu na ulo dohot aka pariban namin do aka punguan wangi nenggulan wangi seregar wangi na adong di hutan ni nangon yan akon nabion helamon mo dati gudang maharaja nabi dinamahiu pamatang do pertudian ni helamon raja nabi inaung sida wangi raja nabi buga-buga ni napuramu raja nabi siya tunga-tunga di bagas rumah tangga ng keluarga na sida modo helamon mahiu dang diboto dia nalang si tatapon na tuari suhun alepos marohan nabi pangusad dia tu hamu mahamia sa hamu manombohon helamondo aka paupu bibere suhu ni ari si burmagu dengan isa duhuna pempeng sawar matua helamon sa duhuna marhaye paso ni pamatang ng pertudian tulus maibana dinalaho majamon ko nakaginok pernitu dinamyon ginopar mo raja nabi asa buhay sa duhuna marpita-pita sa ripagdapo raja nabi imasahalan ni burumon raja nabi buhay masunang subari-buribo nakaginopar na tinggalon na bana pitulus matapot tong tumobot raja surgo di batas topa ibana di yanakon ela iberemon tangin po kamu tong raja nabi gomos samu kitwari titu borne sopya borne raja nabi matonggo hudi bata matani bulan ne raja nabi namu perhelau kami wagin ima pahukumu marga sihite raja nabi dangadong dope tuba tapuk
Dangadong kete tubuhan matani hari matang mana di bulan. Mariti hongsianon raja nabi. Bisa naik kijang nuangin burung mon raja nabi. Tonggo-tonggo kamu atau tuta mulai jadi narulun. Asal dia di kapudian di burung mon raja nabi. Boy dapur nasi dah selalu di dulu nyari. Asa marpat tapi semua dulu. Maralata sok pada burung raja nabi. Yang go tang yang tulang, tang yang idopung pitu sutu. Suada marah di hanya katilapan itu dimu. Semua lima pengapun na jepe hinauli hinalingkan raja nabi. Adong do peno raja nabi partiken hinauli raja nabi. Juon nabi do hamun wangin. Dopung nabi tulang nabi raja si majuta. Si matua nabi raja ninggulan pariban nabi. Dopung nabi tulang narobo nile na raja tapun na bulon. Tong neng pasahaton. Hata pasu-pasu na uli nalingkan. Tuhami tanumuri bona suhut dia pada partiken non. Namang ihu raja nabi. Di surah-surah di pangiduan ni helam. Di surah-surah pangiduan di beberem raja nabi. Manang nabi hati semu basoron nyari suhu-suhu nyari. Molo tung sikop penno. Paduhori hujang di maulaw non. Molo aw marpangiduan dahang doli. Patakapon kadon wangi. Huja hubagas tahun wangi. Ima tulang si pamupusaw do pungi raja si majuta. Tanungobi do si madwa kunwangin. Asakot martungan ibagas. Molo tung sumut dia penwangin hola na kurasawar pasakatoko. Asakot mangin bongbong sebagai pintuan na bilukan di burunon mangin. Dinalaho pajalong paso-paso to kagilo partaw sa luna. So ni mahata na raja nabi sikop anon ulaw ta raja nabi. Nababula ingana kita di si senpa sebagai pintuan tugon ni alaman. Sikop ni raja nabi patakopon nabi ruham sebagai pintuan nabi raja nabi mangilo paso-paso na uli na ringgan manikopi ulaw ta dinaw kita ula manugol sa tubutarina. Sinubuti mahami raja nabi diang sa luna. Horas ma jalagali. Ama nami doho Tuhan mariti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mole ate ma Tuhan puji-puji di sebuah nami tuho apala ditikyon. Bisa luhut na asi doho tingkani basami dole Tuhan. Nakpe di bagasa sitaonok kami apala ditikyo di losoro behai markai pason. Marpungu di tongan di bagas nilai nami na kabere nami apala ditikyo. Tuhan di batama nami ditatap hodo perpunguan nami apala ditikyo. Imale Tuhan dinatari rilu kami. Hinorhon ni naung yalakmu. Iboto nami sa tonga-tonga nami lumumi sa tonga-tonga ni bere nami nang lain nami apala ditikyo. Alani ale Tuhan tuhoro basa ton nami sa luhut na ngulu nami lumumi ma Tuhan di acara nami on. Ima Tuhan na pasahaton acara na pinukan po namin sa juludo tubuh. Tuto pasahat kami Tuhan sesuai dohot adat nami. Alani ale Tuhan tuhoro pasaton nami sa luhut na nahiwason ni rohan nami. Lumobi nga naniwason ni rohani lain nami na kabere nami sa luhut na. Ipuli ni boto nami onale Tuhan na marpos ni roha kami. Napasahaton mo sa luhut na aluan nami. Tu sa luhut na lain nami nang iboto nami. Alatakas boto kami Tuhan. Lunguddo para borhat ni boto nami o na pala ditikyon. Alatakas do beri kami dakar sikop sa luhut na pinapar na pinasaan ni tinasida. Lumobi ma Tuhan beri nami nang marhasohotan. Nunga at terliling Tuhan na sida dung marho ribe alay Tuhan dangarong dope dito moso nagabi yanak ko dinasida li Tuhan alani marpos ni roha kami Tuhan di barpungan namion di pangiduan namion nung ngaluwi kami siya tulo Tuhan mangiduon apala ditikyon alani ali Tuhan tongos Tuhan akahagabion di bere nami nang marumatangga pala ditikyon. Sungsuni makabere nami sa luhut na naso ribe dobe postor nami Tuhan na tungoson mo kasiro kami turgina to akati kinagro di budi ni iwoto nami ng kustang aparatikyo. Sungsuni malay nami Tuhan leon magugu asal gil Tuhan margugu na sida dinalapature-ture sa luhut na akaya nakon na pinasa mo Tuhan. Tuhan nang marurug dobe ulo na Tuhan ima di napasilukon ari-ari ni iwoto nami marhide ma Tuhan dinamamuka di bagasan madugoton saat tunagwagjuk ko ng non di adat ulaon sari ma Tuhan iboto namion komar majungjongi asang giat sipul di bagasan dami nang di bagasan nasi roha Tuhan hura jumi hamido budu saluhami saluh ala na raposi roha rohami Tuhan nasi saum urusan nami asaw nangi Tuhan mangabati saluh na kapasu-pasu nang aing jalur nami berhiti-hiti tangan ng Panginoon namin.
Tuhan Yesus Kristus martani kami Tuhan. Mauliate manigo Tuhan. Amin. Iya. Terutama masuk aku masuk. Araw siya musipira. Aho pajagarhon dohot pasangapon mangin. Ima na tua-tuon terlumugi tuhamu akan na tua-tua. Kita nama hamarangi raja ni meratubu, raja ni ale-ale, raja ni bariban, terlumugi may raja ni hula-hula. Nama muka siap gidang sahat tukang ulian anak bajai. Raja nami adongpe torsa-torsa lau si ulauta raja nami dia bala partikianon raja nami asa bulus ma raja nami hata horonon nami asa buita ulan nengek raja nami moladong lau si kokar raja nami sekami bona asuhuton radido hami mangaral raja nami ale molo si kokdor raja nami wangi torsa-torsa somor huru nan wangi buh atau kami raja nami digama taula na pardulo upang iluhami sangat doh tua na kindung di tengah sebagai tua dibuka ulau ni adoran somamuka ada raja nami na perpudi tulang nami raja simacuta doh simatua nami raja nenggolan na niuluhon mana na ipukahon ni aman itu dinami pangulan ni huriah kabia pipitu sonaon upang iluhami doh sangat doh tua tu nasida asa duk sikopan non nasian sebagai tua manguluti humbul alaman pabola inganan wangin harus kamu mamamukai na hami radia mahami bisi alena hupuk kami sebagai tua ima pamuka na di alamat dus marwata raja nami tangyang tonggo-tonggo na di sebagai tua ima tonggo-tonggo mangin na di puguni alaman non manguduti non pangguhinan mangin tong sahat to pangulahun huria na paduahon sorta si partulo ruhu na madok hata huhuasima sian pedua ni hasuhuton dihita sa luhut na. Napaduahon madok hata huhuasima raja ni burunami sa luhut na tua kasituan na toro. Pangirohami sangat do tua tuhita na maramarangi bilo pernidokung raja na sangat pisi lagi sabungan madok hata huhuasi. Di pasahat kami hata hamoleateon isiala nabuhi hamu di na mga liat tiki mulai musahat day nangon ito nga ni bagas ni damangon nabuhi hita ro mga liat tikita sahat tu saunari molo petong hata hamalateon nabuhi dolo narpasahat kami dihita paparan niyo punta lasma rohamuna sang sangonima nang dihamu donga sahuta hobar huta bius nadong lipitu sonon tong dohami madok hata hamalateon tuhamuna ganut marsada-sada raja di hula-hula nami siap bunanyari saat tu pangulian di nauposo totong mahami amang madok hata hamalateon nabuhay hamong na mga liat ikinargay mga dinamamereng day nangon las maro hamona alay adong sautik sidohonan nami tu damang day nang yang kangungupono ala diyak ka nama marsipanganon laos pangiduha muna tu raja ni perhubas nami songoni majotik kinang amang nabuhi ipagguling ni ari ni nilay nangon nangadong hata sidohonon nami taringot diyak ka parpanganon alitong didokok kami sigo poti mardong ang maulate dia bang niba doho anak burung niba salukna
Go papangan alay ng tardong abang mulai berstandar kita isi mazada pengajar di situ siap lono rak doho akang rak doho abang so dia mah tahunku alay mungkin sudah onong ngarong rencana ni Tuhan ya abang program ni Tuhan do dihita nang bui otanatta biak kangon ina manguruati kina di bata ba tatangnya kema akangon jadi akang naburju selamat jalan mari wakang martamia kami saluna kana manadakang asanggia makang maringanan disurgo asonangani diinganan ang dipada di debata dihita dol makana bersea yang bertanggung jawab kepada itu ini Urnibor kamu harus tanggung jawab bapak sudah pensiun nggak sarupa 2 tahun jadi sekarang tanggung jawab yang paling besar di pundak mula anakku mama sudah dipanggil Tuhan dari dua debata ba tuho naman ang kurjom ma di bagkarijo mo disan putom ma benget tom ma yak kaulomu asang giyak buhi yak kanadinggan nauli balita dalon ni bapa siya taro kaparsarani nang dia o manapanggoran niya kangon ang kokoma tong madrongani mengalir pikiran membuka pikiran ni anak di si David bahwa sudah akan tinggal nak kangon, amu akan binoparna boy denggan. Dapo akan sinakak ni roha di na tidak dikunni kangon kita terlubu bima hamu akan niba, do burung niba. Jadi itu berat do, masih do tua bang. Martamiang main bang, abang tetap sehat. Alana gudang naik tanggung jawab ni abang. Dia kanak tak do baru tahun. Ba sinonok ba ima sinonok sautik ba asiro ahangkim jong bisun dapat terdahon bahwa nadohot narhabungi roha terlumubi di pertikian marhide perpuwata hata holok tu dia maguda pemeran utama do bapak uda di pungatai maniroi akan hangin do anakmu dipertikianon Roma si tahunon ambil ke lohok do manawin alay na fosdoro anami yung udah marhide parfumwa taibe si pararak berita nauli di Tuhan do bapak udah di pungatai idu mape fosro anami jalan madok ang udah nakurat tano-tano rangking marsironggongan di bona di Pinasa daging ngunik ko dumula tutano alay ang gutun timula dutun at Pinasa ino'y hatahon na banguda marhide hata ni Tuhan mangulu man ang mate hita Tuhan doon at Pinasa pentangiang ang giyak masih parcapar inang udon na 2 tahun na 2 namyon dia puan di Tuhan tadi betak ang giyak masih partangiang tu sa luhut tinoparna nang tinadikon na di video saya dapat tak kabesa-besa dapat tak kalas meroha tutulorong karkite nang tapasahat ko kung Tuhan ay nama ima di tubuh Tuhan ta Edagon kami seruna macam berlima di hajau jadi dosong kami amangga dos dia ka ahanggi di amangdon akas tutu amangda doroha bororo masirang nani holong jadi sok kami pemuda di masa serion doho kami madu diroha kepada kita nagiat madu kita ako ho amangda sehat maho tapi roto paulo orang sehat ada yang orang praktikian met Tuhan ta era boy Tuhan ta yang kototondo
sa rumah tua marumur nagajak. Ada gotong kalau dia katakan mulai, termasuk pemilih kacau bonus yang partai. Jadi lagi pada pokok apa muda dia kayak masuk keluar nami pokok nami ingkon nasukulammu sa kajang umur di damangon boy to namaho parukunan ni habu akka peperan nami napi hamu yang kabur nami dan akor nami lagi matutu tumibu tarapul di paranikon di Denangon. Jadi so kami akka papaudam yang udah pokok Edison kalau kami di pertuan di Denangon untuk seperti benar so baru baik kami kita marangi kita tomba tuata nama leon yang kasar dari roh atau katikin yang roh Gabi. orang tema so lima so tingkat atas yang kami Gudang kakak ulau dede sama lima hura masa pertikia. Jadi pangaradion dung sikop siya kami namargoar nangin genopan idaupung raja nasa ngapisi lai sabunga sa luhuna marsada sahaba di hamu buru bere ibebere si bodoh dia si bodoh torok sudi. Jadi pinabotohon las dison dia adong namar lakatibu nama kolong ni roha tu pabotoho kami nama duay hata ni bonaha suhuto dihita sa luhut na doangin di namar hamarangki martinudo di paglaw di tidak nabudari ito sudido arisan ni sila isabunan guru bere neng mga dukon holso ni rohana dohat habujuan ni edon marlungat turu sosok inang berpur nalungun na beto yaw eda porhat maho pada ketutuhanmu selamat tinggal Mariami dang romi waya maduluaw mula pajumpak kita yohan serode daun maduluaw saya mami gaidang barat mau ya madapat Tuhanmu song-songoy nang ito sabar mo ito songoni de peharo tikina dan doktor roharo bilan kumlawi doon ala dak kamar sahit alay kita doon namar sakap buhat tado naman nagtuhal lakana kaya di pangalaktawan do ito niba sila dito na pang bapak taon malumulak ka mo doon sa pangalaktawan so ngalima dito luha at kakiwarga mauli ate ma muna siya pulan tumat saya las situ turuhan nami Marnida hasadaw ni rohatta mulai moding inong taon tumatela soraku mari sona dari gama hasadaw ni rohatta di par moding inang don karena mobi di hamu akan belongnya nami las tuturuhan nami Marnida haroramuna suami istri hamuro mamereng inong taon inong namion so ngonima nang di udah nami udah sianita bargo mau udah sifat tangiang jala sifat huria do udah os do nami molo di udah naik kon korodo akasilas niroha di par laoni inang udon tunita salutna tarlumobi ma di udah di Tony Basi David suang-suangnya di akka angkini badison sai tumi umatarapul rohamuna gejang mau muda payutil akka angkinami do iboto namion di bagasan las niroha ropa rumaen roa ela babak kapahoppu
dohot akka pasu-pasu. Tongoni pehata sian hami mau lihat mah. Walau so korok pehanami sedebatama nama kalian kesehatan terlumobi yamang sinita Bukudanda amangon luburan 15 tahun hubungan di selesa hubungan walau songono pe perok pamang nampola menginongi baga sorang songoni mati kina iba roko karonya kasihulan walau perong yang nami song nabi tangan nami bahasa nami nanti song di buku ni saya dulu lagi selesa hubungan dulu di mak songoni mak kata nami sopuru nasami atas nama di 5.680 anggota berdulu pasahaton turut berduka cita asiru hari Tuhan secara yang mahida idalo matur dinina tahun telebungna gala di sudah keluar kata kemudian dia berbuih mau sari tak berbagai kata ima masih derwani tuani salpuna gulat roro natiar salpuna lungun roro lasmi roha anggiat may bergugui tuhani sudah keluar ke terlubu binakam gabi asa kuat madalani hari-hari tujuan nario iyak ma ijalo tuhani totini ilat taut tulabungna lihat tu para dijana nama noktongi rapa akan abadi di surga. Bantuan duka SDM Duda Puskopit Sumatera Utara. Pada hari ini Jumat tanggal 7 November tahun 2025 pukul 13.00 bertempat di Kalimutan Panguruhan telah dilakukan penyerahan bantuan sosial SDM Duka Cita anggota atas nama Rosdiana Nenggolan dengan nomor buku anggota 6936 yang meninggal pada tanggal 4 November 2025 dengan bantuan duka sebesar 5 juta rupiah dan diberikan langsung kepada ahli waris. Demikian penyampaian bantuan duka dari Ciudame Pangururan tertanda tangan. Kabupaten Samosir Pangururan disiala di harorohamu dina pasahaton hata tuhami kadlumoy bibona suhut ang giya ma sa luhutna buhi nagabi si borapa agar dibona hasuhuton kadlumoy dia kapangurupion siyan koperasi ng pribadi kudok kami maulati gudang madiam sa luhutna sidok buti mami na mangihod si kogni siyan koperasi si udame upang idohami matuhamu sa luhutna na marguar na tua-tua nami na out angan-angan ni Jol mari na hudok otik tulang parwaho jo bafane habrang ni parwaho juga molo hato doho mangoli sehat do bapao ingo atake alai molo so hato doho mangoli ingo daladong be paso tokko haduan dia tulang fikiri bagas unang buat to boru sile badan gok boru ni tulang gok na hupang ido bisa sehat do bapaon boy papunguhita papunguhamu damangda na cita na mama na mebel damangda ay moloy na mabaluan una-una mang nahudiya o hula pong lisibo-lisibo una-una kaya ka na mabaluan alay mola mama na mabaluan lang binoto mang nahudiya tang binoto ia baga hajabu alaw mangepet ia berjuru mardinggu mardasi nama merek marahu gereja inna ate angan-angan nan alay dak boy si manuk si botaran dora dang boy manggogo mangadu turpuk mangahu ni lomo ni roha alani da tulang dapit hubari peho ikon damangda ikon gawi taulas ni roha ma habobohat ni inangon kujolo ni Tuhan tay atau kita inang natahaholong yon dak kolak kamu holsoan hami pe tibodo holso nami mamerek kamu nada dua tak kolak kamu na di pamasa di batana somono
pasti do ro basa-basa di debata dipudi ni arsa di rohantau pasti asal ma tapangido di bagasan toru di roh dahamat nah ay walo naritik na ako tulong ni walo nawaras mo ha tapos lililing na nggak usah ngaja nih jadi ala ni yang ikusiana do audilaw oh jauh apalagi ho dah keska kanan lagi arti maho liling nai bapak tambang mulu begomu nungabe ipasik kalau no makau ko itani dia mana boy alai ho par pinasita di rohani o makaon uloi ulaon pasau Nanggi kalau mengangkat posisi puden Tangia tu kami bonaha suhuton terlumubi tu kaya nakon nami dobur nami sayang dia kama merjakun pertundian nasida pasu-pasu nama tanah martua debata asada gabe no angin nagabi hasababon di bagas nasida may terlumubi si tawasa ngapon hamuliaw ma di debata terlumubi di hamuak kadamang namin na tua-tua datang napos dorang nami sugun di tiur-tiur nyari taruhanot namin nama dari nangon wang itu bona pasugi pengen persabut kinani tok mahamuan non marida pugo namang dodena gabi ora sarjana gabi kamu masih aturan sih Jolo tormulak kita rapita pasayon acara di Partikianon bolo tumpe manogot hari Sabtu tapaborgat inat taot tuingana na parsotok kinani unang gabe say hira na halungonan nan non akka dongata bona sutonon ima buah-buah do pangiriwan tuita donga sauta bolate Jahon nami mah sen dunia suhuton ditaringot jujur ngulu manang riwayat singkat ni na tua-tua nahu hahalang yamion inang buruneng gulanot asa takasma tapayutihut sumut dia karuruhut nang sinurato ni bona suhuton taringot tu riwayat singkat tanggal 7 bulan 11 tahun 2025 di pada Partikianon pabotohonon nami marhitihon riwayat singkaton jujur ngulu di day nangon mamuka may siyan daw pong nami manang si madua nami raja ng gulat iya inanamion iba tubuni opung nami Arminius nenggulan buru tapubulon
nahinang. Di basa-basahon ma, di tunga-tungan ibagas rumah tangga di hula-hula namyon, 5-4 anak, dohot 4 buru. Ia tubuh ni, damang na sininggulan buru tapu bulunon, 5 dainangon, 5 si nomor 4 na siyan 8 tinubuhosa. Ia dainangon tubuh ma di huta Tanokaro tanggal 21 Desember tahun 1950 sia. Jala Dumbalga anak buru manang nihatahon marhamuliam ma inanamion tuya nakon namion 5 JB silalahi di tahun 1988 basado di bata ditangyang itulang pamupus soni hula-hulay tubuh dorina sida nuangin 4 dadanak sada may anak 3 may buru. Ia buru siakangan guardi sinanaksa Anita Predelina buru silalahi napaduahon nuangin anak David Arif silalahi nomor 3 Cahyana Candadopa buru silalahi buru siapudan Pesta Claudia buru silalahi siakanganon buha baju ni dainangon marhamuliam ma tu anak ni amang buru nami nasangapi 5 marga sihite nasian Kota Medan. Amang raja nami inang sori pada tarlumobi may idaupung nami salhut na namarguar hula-hula nami segijang saha tuturu molo buru namyon buru siakanganon mata ni bulan ni dainangon nuangin saha tuhira sa darion naung leleng di takotaun nuangin maramulian daung dope di basa-basahot di bata marurat tutulu dalam marbulong tugijang ang tehon di ulaon dia para sa darion tangyang musaluhut na tarlumobya kadopong nami siap ma tuamata debata majak ko mapartudian di buru nami dohot hela namion martinangi marbinegi mapartudian na di basa-basahom matujulon nyari nagabi anak pulta pahar nuangin buru may nalahu gabi mata di bulan taluhun na ditikingolo ni dainangon sanga domasa aktif na 5 martugas ma dainangon di SMA Negeri 1 Pangururan pada tahun 1984 saat tahun 2005 alai di bulan November pada tahun 2005 ditugas semua muse dainangon tu SMP Negeri 2 Pangururan saat tuna pensiun pada Desember 2019 dungi muse dung pangsiun dainangon selama menjelang 6 bulan topuma yangko parsahitoni lohot tu pamatang nasida boy dope di perbobaton marsaur do masahuta marsaur dia kaparadatan alai tu kapudi-pudian ni du sebelum merujung ngolu dainangon 2 minggu osama parsahito ni madabu pamatangna dibuam matu rumah sakit dari daerah Nuangin iman Nuangin na di Pangururan Nuangin siani muse dirujuk ma kembali ke rumah sakit Mitra Sejati Medan alai dang sakap nami amang dang sakap tasaluhuna tahini di batado saluhuna nasau di bagasan pernguluan na jupa matikina ruas do buhuna
di tanggal 4 November pada tahun 2025 sekitar jam 3 dan jam 4 tos mahosana dibagi dutudina mengadu tomata nomor 2 di bata. Jadi penguma ginoparni na tua-tua on wangin sada anak tolu guru tabahela sada opat ma ginoparni na tua-tua on 5. Jadi mbanai raja nami marapangiduan hami gomos ditutup usia nah 60 tahunon saya mangido mahamin yan tu magolomon niya kakinoparna usugo-sugo nyari hatuaon wangina ditinggal hon di dainangon nagabi si purafagar masalu na di ginoparna na 5 asa anggiat dinaso tuba tapu do dapat matuba tapu dinaso dapat si rokat itu dia na doho guru mangihu ma tujolo-jolon nyari asa marhite honino angin nagabe tau hasangapom manuangin tau hamuliaw madidibata terlumudi las ni rohama di damang wangin na makabaluhonon sa hatu na marmudu-mudu na marbuar di angka ginoparnay raja nami oddoh pangiduan nami gomos terlumudi di tulang nami raja inenggola raja nami opung si matua nami takas manuangin puga-puga ni napurammu nuangin adong do sada anak adong do mata di bulan puga-puga ni napurammu tulu mangihu do kopumi ela nami asa anggian nuangin naung salilingon nuangin itiki ngolu ni borungon iman nuangin panyaran nami onong sindakon nuangin hamu mapasikop pun tonggo-tonggoi asa anggian wangin aha na pinarsita ni aka ginoparnon sugot-sugot nyari dapo mana dijalakan jupang may na niluluan so ngoni maraja nami riwayat singkat na alay di na magkatahong mahami raja nami ay dia di ujung ngolo ni dainangon adong na marguar utang tiutang wangin maradupo kamu damang dainan dong asahuta maradop pun raja ni ale-ale, maradop pun raja ni Pariban, karlumobi maradop pun raja hula-hula, rade dohami, dung sikom wangin ya ripitu wangin, dung gusato kita wangin etoton, rade dohami, majalo haroromo, di bagas ko nga si bagading tuan ami, mole tunga dong kepar singiran nasida, di nasotola do penasida wangin padukpon ni wangin, manang mga lunasi tuamu sa luona, tong martongan di bagas di tuan nami ladinan nami duhamu dinalah patorsahon manak paturehoni asa unang nagabi si pangabati lakani dainangon tulus madapoton amatan nomor 2 di bata